Kako je bilo danes v šoli? Brez veze, tako kot vedno. Mene sploh ni bilo tam. Aha, kaj bi, da nam ne bo tako brez veze, ko gremo iz šole domov, bi lahko šli čez pokopališče. Nekaj ste zmešani. En fant mi je povedal, da tam straši en duh. Ja, itak, tam ni duhov in duhovi ne obstajajo. Pa so. Ja, tam nihče ne straši. Ja pa. Se ne rabite verjeti. Ej, Vito, mi že gremo za na pokopališče. Greš z nama ali ne? Ne, jaz ne grem. Okej. Strahopetec. Bomo videli, kdo je strahopetec. Ej, kaj pa greš? Kaj bo to? Ne vem. Mislim, da je bil veter. Ja, verjetno res. Tu so, glej. Na pomoč! Vito! Vito! Pride! Prihajamo! Vito, kje si? Vito! Kaj? Knjigo! Vito, kje si? Na pomoč! Beživa. Tu se skriva. Kaj bomo naredili z Vitotom? Ne vem, moramo ga najti. Samo kako? Ne vem. Mene je strah. Mene tudi. Ojoj, kaj bomo naredili? Sofija! Sofija, si v redu? Pazi! Ne! Ne! Kaj bomo jaz? Samo igral bi se rad. Vido! Kamera teče. Zvok teče. Akcija. Stop.